sila eWitbank ezinambeni extension 4 la khona sibhalelwe ngubaba la asichazisele inkinga anayo. Isifiso sibuhlungu inkinga kababa ngize ngizibuze ukuthi mfazi onjani unesibindi esingaka. So sihlala sinithembisa bakwethu ukuthi akunala singafiki khona njengoba sithembisile sinobaba kunjani. Ngibawa uchasisele ababukeli bethu lapha ukuthi why namhlanje sila kwethu sibe la yakami la ngihlala nomunye umama mara simphungana umama umntwana so umama umntwana msacabana kudala ngizwana nobaba ngoba cala lapho khona nobaba ngiyamuntu wakhe ngangamkhipha ngathi ngicela ukuthi uhambe alo wangitshela ukuthi yena uzohamba ngathi acala ungifunela abantu amaginsanyana lawa la yena lo mama yabona so ngigcina sengiphuma ngibaleka ngoba manje imoto zakhona bezezimala maginza wala nala yiwo bonke laba lana nayo baba lo bakhoma maginsanyana wakhona la yiwo la wasebenza lo msebenzi abawusebenzayo obasebenza ukukhipha abantu emizini abo ngokubathusela ngokubathusela bathola lapha amandla okwenza yonke lento leyo nje ongitshele ngifuna ukuchaza istatement sami. Alright. Umuzi lo uthole njani and then nakho umfazi lo umfake njani ungakamthathi ngakwakho? Kusho ukuthi la ngize ngimfake lo mfazi bekuyintombi uyabona sizwana nje wagcina sekwenzeka sithola umntwana sesithola umntwana kwaya kusho ukuthi lo mntwana lo engimthole eqala ngithi umntwana wami ngathi unginika ijazi wami umntwana waba yilo wesithulu uyayibona iyaqala lapha inkinga chama kancane uthola umntwana uhlala nami bese kwenzeka ukuthi umntwana loyo wathola ukuthi akusinge wakho wathola ukuthi akusiwami wabekezela wahlala naye kunjalo uthole njani ukuthi umntwana akusinge wakho? Ngithole ngalelo lokuthi ekugcineni lo mntwana so ngena la emagidzeni nguye bangibhaletha namagiza lo mfana uyayibona into nje ngithole kanjani. Baba sewuyangilahla-ke. Unesikhathi esingangani uhlala nomama lo? Umama lo ngesikhathi eside kakhulu sosifika la sihlala qale ngale kuleyo ndlela engale leyo ngihlala nginganika uba uncane uyayibona so the family le enye yabajelasi akhipha izinto zami ngathi ngisemsebenzini bathi into zami ngabuya ngazithatha ngazoqasha ngabuya ngazothenga le ndawo ngiyithenga ayinanex blank icekezwe yonke so ngayicala phansi le ndlu ngayilungisa uyayibona ngathi lo mama yena ungibhekile uyazi lo mama yena uhlosini yabona manje ukuthola kwakhe lo nengulu bakhe nehlala la sebangibhaletha-ke bamagitsayo basebenza lowo msebenzi vele ngiyabazi vele ukuthi basebenza lowo msebenzi umsebenzi ukuthi babarricade abantu babarricade abantu nabo kunika dlula kona bonke labo amagitsa wakhona la basebenza nakho kule kahle ngiyathuselwa la siyathuselwa la yabona namagitsa wakhona uginza kanti umuntu onjani ilaba abathathela abantu izinto yes ekhaya Sama-ke, wayenza ama-DNA wathola ukuthi umntwana lo akusingi wakho isizathu sokuthi uthi akusingi wakho because uthola amaginzi bawubulala no kusho ukuthi ngatshela ngaqala ngatshela umngani wakhe umngani wami ubuzijazi umntwana esilandela sayithola kuphela umntwana wavuma yena bakwethu le ndaba zihothola thina sibabantu bathakidala ubengaphakathi kwe-relationship nomuntu waba nomntwana naye ngeqadi yazi ukuthi umntwana ngewakho wamkhulisa nakamkhulisa njalo wathola ukuthi umntwana akusiwo wakhe and umntwana loyo-ke sekaplana nomama ukuthi bamplanele bafuna umkhipha kulomuzi wakhe bafuna ukumudla kulomuzi wakhe so njengoba nisibona sila siyi-identical force sifuna ukuzwa isayidi likamama ukuthi umuzi lo ngowakabani ngoba ubaba ubalekile ubaleka abatsho amaginza wala abahlose ukuthathela bonke abantu izindlu so maye ngithize ngathi ke sizofind out from a side in lonke ukuthi kwenzekalani okay ke siqhancane sithokoze pha yebo ukhuluma noBhili mama from kuhlelo elibiza nge-Identical Force. uBhili? Yes, from ku-Identical Force. Sila mama kwakho sikhamba nobaba usibhalele kuhlelo lethu mayelana nenkinga so besikufuna la ekhaya ubaba uthi
uphume kwakhe abaleka wena. So that is why besifuna ukwazi ukuthi mhlambe inkinga yini. Sizwe iside lakho le story. Iye kwakhe. Mara koma khuluma manga lo baba mara Mara koma khuluma manga lo baba. That is why sifuna ukuzokuzwa iside lakho le story mama siliya kwakho. Mina ngisejoza nje ngiyathengisa ngiyastocka baba ukuthi siphile endlini. Yeah. Akasebenzi. Yeah. Yeah, so and then uyana wahamba 20 Good Friday izoba next week. Wahamba le viki ku Sunday. Wathi umalume wakhe uyagula uyakwaNdebele. Wahamba. Oh. Yeah, and then inkinga yakhe udisturb-ekile engqondweni since alahlekelwa umsebenzi yonke lento leyo uyayibona depression samhambisa amakliniki akasafuna ukuphuza amaphilisi zonke lezi zinto lezi ezinjalo. Oh. And then ngicela ungabuza umakhelwane nasenext door atshele ukuthi wenzani. Hayi thina into ekhona esiyaziko ma at least besifuna ukuthi uzokubuya nini mhlambe ngoba ubaba thina into asiphe yona ngesayidini lakhe uthi wena uhlala nabanye bababa bathi bakuthole right handed nomntwana ukuthoma akusiwo wakhe and then umntwana lo organizela amaginza and then yena ufuna umuzi wakhe ngoba nomuzi lo biza yena ayedwa bathi ufuna ukubona uphumile uphelile ngapha ngakwakhe. Injalo ke baba ne unamanga first bond ngeyakhe unamanga yathi ukuthi nje udisturb-ekile ngcole ngicela nibuze nabo makhelwane ukuthi ubaba lo ubenzani buze ngingasabuzi kude ngapha next door akakhulumisi bonke abomakhelwane uyabathuka une-depression ubaba une-depression yedwa ukuthi anginanamba yakasesakhe lo wasehlakani kahle ngabe uyeza manje uChristina uloku ulahla amafoni ngabe uyeza lapho azofakaza ukuthi simhambisela ingaki esibhedlela kumele ayolala esibhedlela uyabaleka akafuni bayolatshwa ingqondo akafuni. Okay, and then kodi enye i-cases too ngile ukuthi kunomuzi wathi ubaba omncane akhe kuwo kwafika abantu bafika bangena bazinikeza le ndawo leyo ngaphandle kwemvumo yakhe. Abobani? Une-RDP enye batsho yes2 indlo eso efana njengale nihlala kiyo batsho kufika abantu bangena nalapho ngekani and then amaphepha nguyo onawo and then ngenye i-case yes2 esenza ukuthi sifike la eWitbank. Okay, ile ndlu leyo uyalithola lele phi khona lelo le case leyo ne indlu kababa omncane besihlala kiyo ecaleni. Yeah. Ne masihlala kiyo ubaba omncane kusho ukuthi wayehlala ayi-1 makahlala ayi-1 wamlanda wathi ngicela ukuthi uyongikhiphela abantu asese-right lo baba asasebenza asese-right wamlanda wathi thina sicashile elokishini ngicela ungikhiphela omunye umama so lapha ngithandana naye wathi wahamba ngiyithathise ngiyikhathashwana wahamba yena wafuna abantu bahamba boyokhiphela umama wathi ngicela ukuthi wena uyohlala lapha endlini yami uma uhlala lapha endlini yami bese mina ngiyohlala kabhuti wami waphuma yena wahamba uhlala kabhuti wakhe ubaba omncane loyo wagula washona ubaba omncane makagula ashona ubaba before ashona ubaba omncane wamnikeza i-title deed yakhe yendlu wamnikeza i-title deed ubaba omncane wahlala elokishini washona ubaba omncane makashona ubaba omncane bese-ke yena thina sasalokhu sihleli lapha wangcwatshwa ubaba omncane bese ifamily le bekahlala kiyo ubaba omncane yeza namasherifu bazosikhipha endlini babeka ngaphandle sakuhamba sayokucasha uyangiva ukuthi ngithini masihamba siyocasha indlu leyo esihlala kiyo manje satholela ngisesami wathi kuno-agent elithengisa izindlu lezi ezimoshekile abantu bebazivandalize sahamba-ke sayothenga leli sathola leli kanti yena sekaphumile emsebenzini sebamretshentshile ekhuthala sahamba sayithola lo bhuti sewashona bathi ubhuti phethi samlanda wahanjwa kwayothenga indlu kwasanelana amaphepha sahamba sayongena kuleyo ndlu leyo angakhomba ngathi ukuthi izithombe zakhona zilapha endlini mina ngikho indlu sayithola ingakafulelanga bakhiphe ama-roofing bakhiphe ini sacala phansi sathenga amasenke sapenda ini sangena. Ngamanye amandlo indlu le niyiberegeni ninoyi-2 kahle kahle. Yebo sisoyi-2 ngamanye amagama indlu le ngeyenu neyi-2 injalo nethi ukuthi ibhalwe ngaye kuphela. Okay. Uyayibona
ibhalwe ngayo kuphela nethi I'm sorry ukuthi ngize ngelanga eli-wrong ngingekho mina kube bengazi ukuthi niyeza kube bengizokhansela leli trip le mayazi anke angifonele mina ngazise ukuthi ngiyeza today. Okay, mara ever since akhambile aye khona ngalesi yabuswa ke wamfonela wafuna ukwenza ama-follow up or mhlawumbe ukuthola ukuthi unjani kwenzakalani? Angisho yena wakhambi kuyiSunday. Kutsho ukuthi nakakhambileko wena na usuke wagcina umuve on or wazitshela ukuthi akusiyapha? Hayi baba ngimuva njani on mara ngihlala nomuntu nobaba kwamuva njani on? Angitsho ngibuza ukuthi ke wamfonela ever since akhambile wa-check ukuthi yebo angisho wahamba kuyiSunday. Yeah. Wathi yena makafika uzosifonela asitshele ukuthi azange kasifonele. Sahlala kuyiSunday nabantwana sahlala kwi-Monday Tuesday samfonela. Wasitshela ukuthi ukhambile yena ini wahlala amalanga lo mntwana lo omkhulu athi yena kusemntwana wamfonela futhi animfonela unami uyamcheka ukuthi baba unjani ini awunimbuze yena khuluma amaqiniso anitshele ukuthi lo msana owakhe omkhulu lo akamfoneli na. Okay mama ngikuzwile ngibe angazi ukuthi uzokutholakala nini la khona sizokuhlala phasi siqoqe kuhle ngoba iside lakho siyalizwa and then isizathu sokuthi sibe la noma kuvelile abantu abanye bathukile bathi kuvela abantu bama-camera bakhamba ngama-bulletproof mhlambe siyathusa ngakho njalo abanye mara-ke ekukhona besibze ngenxa yokuthi sizwe ubuhlungu nawo babasibekela ukuthi umama lo umkhiphe ngakwakhe kuze abantu bafuna ukumbamba ikunzi and then ngoba sowuhlala nomunye ubaba ufuna ukumudla umuzi mara basho nokukulobola akakuloboli wena kusho ukuthi ke wakulobola actually nalobolana or it was just only ukuhlalisana nje kuphela? No, wakhipha iyafu ikhona incwadi ekhaya amalobolo ikhona why uthani awukamloboli ikhona ekhaya iproof ekhaya ikhona ekhaya wahlawula muphi umntwana wokuthoma no wangihlawulisa lo wokuthoma ngijasi yabona lo wesibili angingamhlawuli. Wakuhlawulisa umntwana wokuthoma ungazi ukuthi ijazi? Bengazi ukuthi ijazi wangihlawulisa yena lo wami ngingamhlawuli but ngiyangisamkolota namanje. Mara yena uthi kunencwadi yamalobolo ekhona. Kuze bani bayikhabo bekuze bani bekhaba zokulobola? Bekuze sesakhe lo ngitshela ngaye. Yeah. And then wafonela umalume lo abuya kuye. Umalume wathi angeke khona ukufika lapho. Wahamba wayocela abobaba bekasebenza nabo eKhuthala. Beza. Yayibona. Kodwa labo baba labo beza nosisi wakhe ufakazi. And bathi nabafika lapha bafike bathi bona bafike bathi bona bathi nababuza ukuthi nizoyenzani bathi thina sihlawula siyalobola. Hayi no mama ngiphendulile yazi akusekho khona ukudla. Incwadi khona futhi ufazi khona into engichaza ukuthi ekhaya ikhona incwadi and usesamuyaza lapho usesamuyaza manje lapho uyaza ngekolo ilo kanje. Yeah. Mina ngifuna ukuthi nizokuhlala phasi njengoba usesakhathi uyasondela ngisho sizokhona ukuthola ngisho siphethe iside lakho lesitoli ngabe sifuna ukulalela nangabe bathi kunencwadi yamalobolo ikhona ekhaya ikhona angahlali ngefaten sethen ngepha kunabantwana abayi2 wena uthi umntwana lo ukuthoma kusimntwana wakho ubone njani ngoba umntwana na uthi akusingwakho mde kube ne-DNA eprove lokho uyabona ngoba wena bohlala naye and angeke semane uthi na unomntwana kusamkhulu ngamanye amagama uthi akusingowakho umfazi uqinisile baba ngoba na ungathola ukuthi umntwana ngewakho uyazi ukuthi ungagcina ubhadela ihlawa lenye khulukhulu ngoba nomntwana uyokukhula ezubuhlungu nangezwa ukuthi wena uthi akusimntwana wakho yena uthola ukuthi sekazwile baba sekazwile uhlala mthuka ngakho sekazwile uhlala mthuka ngakho ngibe nami ngingale sitotsi sami uhlala mthuka ngakho uzwile umntwana uhlala mthuka ngakho ngizoyenza nginkinga uyabona ngcono uthi identical force ngibani ngiphekelele ngifuna ukuba sure ukuthi umntwana lo ngiwami ngiyokwenza idini